ništa, mogu reći da sam dosta zadovoljan, koji cijela ekipa i trener, svi su zadovoljni skupa, dobro se odradilo prvo na Kupresu. Ta jedna utakmica je izgubili smo 1-0, mi se to neko mjerilo. Na Pohorju isto dosta dobro bilo, tako da sveukupno zadovoljni sam, mislim svi s obzirom na sve što smo imali snako dobre uvjete. Dobro se treniralo, dobro se radilo i dobro se odigrale te utakmice, tako da svi zadovoljni. Po meni ja sam na početku vidio da se radi o dosta kvalitetnim igračima. Sad ćemo vidjeti kad se bude igralo za bodove, jesu li pojačanja, ja mislim da je. Pa mi smo imali tamo 2 utakmice u zadnjih oko pola godine, jednu prvenstvenu smo dobro odigrali, neriješeno, i tu prijateljsku smo još jedno odigrali s njima dosta dobro. Tako da, umijemo reći u nekoj prednosti, dolazimo tamo njima. Praktički, mislim da možemo očekivati dosta dobro. Ne dolazimo dole da se nešto branimo, tako da mislim da se oni nas više trebaju gledati nego njih. Pa ambicije su sad porasle nakon ove dobre polusezone, su porasle ambicije. Sad ispada 6 ekipa, svi znamo. Mislim da je neki primarni cilj da se normalno ostane u ligi, a ako bude normalno prostora da se ganja Europa, mislim da je neki primarni cilj da se ostane, a mislim da to nije u mjestu. Zašto sam siguran, to je da smo imali odlične uslove za rad, da smo nešto radili, sad šta i koliko smo radili, to ćemo pokazati kad počne utakmice. Dobro, to su pripremne utakmice, bilo i oscilacija i, ajde kažemo, rezultata nekakvi i dobri i loši, to je normalno pripremno period, tako da mi sa tim nismo ni bili opterećeni nekim rezultatom. Bilo je tu dosta dobrih stvari. Sve će reći prvenstvo, to su utakmice zbog koje smo mi trenirali, radili, igrali prijateljski da bismo se pripremali za ono što nam je najvažnije. Najvažnije je prvenstvo, tako da će kroz utakmice prvenstvene oni pokazati jesu pojačanja jer su samo novi igrači. Pa mi smo prošlu utakmicu odigrali jako kvalitetno u Zenici i napravili dobar rezultat. Mi se nadamo da možemo odigrati kvalitetnu utakmicu, imat ćemo kvalitetne uslove od terena, noćna utakmica, televizija, što je sigurno jedan dodatni motiv za igrače, tako da očekujemo jednu dobru utakmicu, sad kakav će rezultat biti. Moje ambicije su poklapaju sa ambicijama Slobode, a to sigurno više nego da, one su sigurno veće nego što je to opstanak u ligi, a sad sigurno da će ova sezona biti jako naporna i teška, obzirom da 6 ekipa ispada i što kažu, vrlo bi loše bilo za ligu da se možda 2-3 ekipe rano, što kažu, otpadnu od takmičenja, onda bi to po mene ne bilo dobro za prvenstvo.